Saudara jong kasnong nong spong bapania yang digi jing lang pai ba meta kasni i nogit kam jo ka parti hapo ka mauplang i nogit kam jo ka parti hapo ka ni ka nong spong area i nong Krishan jo ka parti hapo ka mauplang constituency i do nang ni nong elam juga legacy ke jogi isa pestun tersang pada deputy chief minister juga jalami gala i do no MP juga Raja Sabha Dr. W. Akaluki ibadah yata di presiden juga parti NPP apa berjalan mengela kajungi pat kepang ia pergi paiba kemudian sia jamu ia pergi paiba apabila penut ya kapo kekenta barman skap ya kejila election naga parti NPP kajungi dan nagaleng juga nganombat sia kapo bagi dangdon kinokren makambun sedin tanggaweng ngakwa banong ia pergi paiba bai juga diga nongspung area kahima nongspung balai ka perlong yang ngapangan simkia banwan hakani ka jaka ngasgaus kam ya ledi ban kesan ya iba lampang blak ke bagi syaikhot i babah menteri nama gidon kam yakin nong yalam ki bade kilung do ki besan ki menteri kilung skor bade don bentalang ke pos sekretariat bade don bentalang hapo assembly bade side kuno bade da ya ka distur kariti ke jungi ya ka jinglong trai ke jungi ya ki hok disap ke jungi ngidon kam makum bangilong ngid mentau iba master leni dan klen sabang ka himanong spong ka jing ya ka jia bar ka asam ngakan mau ya gue ketien ngidi kasih ngide kita yin it ka pat kide kinong songwai warai ba kinong songwai kin beno ya kita yin kadai ke kamram jonga iwe padwe jong pi jonga iwe pe iwe banda ya ka hok ka sot ka dustu ke tiga jonga ka jong pi akwa bade tu pi ngaru ngalong kum i baba menteri ide menteri jong imam plang ngaru bayeng hangni ngadi family jong Longstein ngalabat ki ka kamlung do jong imam Longstein la bon stem berhadu meta ka klemat ki pai ba jong Longstein stem aja ka tra haga jing sisa ngam kuat pada election lagi sepangut pergi ajangut iwan pasiau yang iwan penbo ki kebat yang kalau dai kapor bagi nong sinsa tenrai ki lech assembly balayu lakan no pausnem satang kanu ini rakino ya ke dingdak nya usan snem jog ki yo lai lu juga India satang katu kadisgi ngirsa laki yang ijim sab rusnem jom ka jela begela hadu minta ka anjindam padan hi nyampai ba iku kombat kendo war siap ka jobi hi nyampai ba banyak di hok jobi penskan no daganti jogaan daganti no way katum ka siksidul tadi ka khenet ka bandriu jok ka riti sensa jok ri India ka omba ya ki hok disot ya ka jinglong trai mantrai dei bani thun oragai ka party NPP gi om kadai kata ka National People's Party with a tribal centric party kadai ka party ka bapet kapang ya ki ritpai kum manga bapi ki ritpai kum ka jat edukasi ka jungi kalau dei ka po balai ni sakang ka timau ka siap balai ni sakang ka pambien nakadang mo biso ka pamiswa kim kwa pada itu oragai ya ka jinglong trai ka junga ka jungi nama kata kumikun kasih kara kibrak ij je kenem hukum kibrak ij je kesensak tenrai ke bangila don nadu ispas nem gi hajas nem bamswa kala dei ka po pada tho no hakakot nong som som ba ij jung de kathan ki nong sensak sno ki nong sensak hima ki kan mau ne em ye ki jing jiaf nem aja katsan aga katsan tarik jom 9 Desember jom nem aja katsan ka ying bisa jom ka bigla high court kapan mi ya ka hukum ka baki ring ba snong kis im kimla suwat pantang ai ya kis sunor sadki di kun snong kasoka tu ka po kampe kasoka tu ka po kamle ye piyo jing tip ne matang ka hima ka badon uwe mele nong stoin ka tu ka jing khang jom ka high court sem aja kansan kam trikam balai kahima nong stoin nga kwa bani tuye pi
Bangasawan kenang nama ba ngadon kajing skam ban kesani Bapak Menteri. Kanang stoi ni tu ipi. Kiong ba kadon gawe dekat bentar. Kiong ba kapawa kan function juga dah baksinau. Kabor pak kajing tekam juga dah baksinau. Gawe pat kakambram juga dah baksinau. Sa gawe pat. Ka duty and responsibility juga dah baksinau. Kakam ba kajing kitri juga solution juga dah baksinau. Ni ladon kam dua kata. Lara pipin job ye Bapak Menteri. Ngala benong ipi ba. Ngale lati. La buntri ki an juga makasih ka bentok. La kendiat sni. Ki nong elam juga himanong spung. Kila wade kendu yang aki ong ba. Lengdo. Lara pitang lapua. Sengau hasil penyerap lem. Pantan draft ya ka codification. Kau kam jit sim. Kau kam jit nong sensasional. Kalau kau sensasional, pakai kau bat kena buat siap. Kalau dia kapor, kau kejat kena yang bagi don lo takaan. Ngan nomor siu kapor ngaku aban keren ki parti kongres. Hagi di kismi, kinantang ban bentok iki wepat. Kinantang ban bentok bria iki wepat. Henry Kim sebenarnya kini benda ikam mensua. Ngau ye pi manu baterai sitom. Bakwa mentaba. Ya kalau kau sensar kadar juga snow kita pergi hima, depan itu no, depan tono berkot, kali badon jakar, apa kali kita sensar, juga liga juga. Di parti kongres ni osgo boleh sendiri ki omba, kapati NPP ber kapati UDP, kilangkum ki ATM. Ngakuapan pensai. Natrai bawa api don di kartu ani kibadon ATM card. Ubala ban sei pisa lembau ATM card kadon kartu kaput pada limit 6 lakh ban sei kad aman hak sisni. Kawi kakak kadon lakh ban sei palat. ATM card tu bamut ba kadai bala bu kartu bi kendon bar kartu garanti. Kadon limit, kadon kaput. Ka parti kongres mensua imat kasih pisakat bamon ka sudah tam dah katu ka withdrawal slip na pabang ka sasay pisakat bamon ban pun sabay ya kapisa juga jela ikeno ya ka parti NPP ber UDP giong baka parti NPP ber UDP gilongkum ki ATM card ya ka ATM jopi namla ban say bisa mana nama udon tuway numba ubari giong secret code kapati NPP kalah bansa ban simpisa tangya kita gi bedai hok ban simpisa kartum karuti kebut kartum ke ATM nganam la ban sei ngai ATM jongu acting chief jogi hima nonspo sagawe pat pai ba haga bakum gene ka po ha bakum gene ka kerta pada kum gene ka minute ngatrai bilang i ya ke jinglong jingman juga parti kongres hari India. Ngai biliwi kalau nang hiar arsut kapadon baik tangga jing ya pat ya pra I arpulai ngut ki nong yalam beremba juga parti kongres India ki persang menta pan mi no pan lewat no ki we parti ko ki pai ba haga kum kini ka po lara kinji ya ka parti kongres kalau kum batik papinyon ya unota ka bang poi sei ro Lam saya di pada apa kum kini kapor. Bila ini kecing ya asuk kecing ya pai ya pra juga parti kongres. Nah om biang saya sisin kan kampha ya piban nyon nota apa ni nyon ke kongres. Saya kawai part kebentak ko kipai ba iya. Parti NPP apa ke jalan megila ngidon ke jikit kri. Nak kebentak ke jimba, nak kebentak ke kapar, nak kebentak ke scam ya ke jinglong tenrai ke juga ke jupi. Ang di kapor musko bani wer ban ai kublai ke pangi pigi paiba papila penun je kapor kasgi ke jopi ban mansrap ya kani ke jing dalam election joka parti NPP ke jogi pat ka bagadu kharwa ngong pi kwa ban jiet non mikmat bani alam ne pi kwa ban jiet mikmat ban sha alam ka ei ke parti ke alam ya ke disa po ke jalame gila menta ka dei ke parti NPP te jiet je Bapak Menteri ba ulang nong ilam
unong hikmat batu banialam ya kajing sejak pokok jelam igala kajungi undon naga parti banialam ya kajing sejak pokok jelam igala kajungi lara gijit ya giwe parti lara gijit ya UDP nginum kentok paksa ya kana no parti tarbang ong yepi haba gijit nong hikmat gijit banialam om ban syairam kumbasa treni presiden jungi napo mauplang isa jongba lara jit ya ka parti UDP kalau kumba pijan ka football juga kali ka bayar kentang ya ba ya ka jingsgo kya bada ka jingsgo wit ni tung ka parti UDP ni ka parti ki pai ba menta ka ganti penjak dan buram yai balam sang bela na ka parti UDP ka jungi bada ka lai botorik Suara benda si jika tempo dah berkat ha, dah pusan ma, dah dua dah pirat. Ngiku aban jin nong elam, bani alam, ia ke konstitusi ke juti. Kalau ibu tu, ngatai bitip, kasembol juga parti BB ke dekat. Bang kau tidon kami kekot. Mandi kam kau mengingi ya, kaki kam mengingi le. Isai don bagi kot Islam. Pan pensa jikan mau ngidon kikot dislawat ki dulir ki pulir lengba ka lai putre lech pun station nyon yang budam haba kusa juga kat kabamut pakai jing persan ke juti ki paipa juga thai nong spong ban punjab dan luam yang ba lam khang bla ku bari menteri ku bari kandidat ke parti APP ku bari sibun ku bari si hajang